razgovarati na temu kako promijeniti vlastite misli da biste u konačnici promijenili svoj život. Što je to točno što trebate učiniti? Jer često puta, dakle vjerujem da ste vidjeli te citate i ja sam ih isto pisala u stilu promijeni svoje misli, promijenit će ti se život kada naučiš kontrolirati svoje misli i život ćeš svoju potpunosti kontrolirati, ali to je lakše nekako reći nego napraviti. Što je to u stvari što vi trebate napraviti i na koji način zaista možete postići da kontrolirate svoje misli. Upravo u ovom live ostanite sa mnom do kraja, ću vam pojasniti što je to što trebate raditi da biste to postigli. Kako u stvari kontrolirati misli? Jedna od stvari, što su u stvari naše misli? Naše misli su u stvari kontinuirano, nesvjesno postavljanje pitanja sebi i davanje odgovora na njih. Sad ćete reći ono kao, šta, kako? U stvari nesvjesno si postavljate pitanje. Kada razmislite o tome i sad ste si postavili pitanje, čekaj, pa kako ja to? Dakle, cijelo vrijeme si postavljamo pitanja. I u stvari na osnovu tih pitanja koje si postavljamo, to u stvari definira kvalitetu naših misli. Mi ako hoćemo promijeniti naše misli, u stvari prva stvar koju trebamo napraviti je shvatiti kakva se pitanja postavljamo i promijeniti vrstu pitanja koju sami sebi postavljamo. Dakle, na primjer, pitanje zašto se ovo meni događa je definitivno pitanje koje će vas učiniti frustriranim, nesretnim, nikamo vas neće odvesti, no ako si postavite pitanje što ja mogu učiniti iz ove situacije, ova situacija mi se dogodila, koju lekciju sad trebam savladati iz ovoga, sasvim je drugačija energija i sasvim je drugačija vibracija na osnovu toga. Dakle, prva stvar koju trebate raditi je shvatiti kada u stvari si ta pitanja koja sami sebi postavljate, da su u stvari nekonstruktivna. I vjerujte mi, ne možete promijeniti misli u jednom danu. Dakle, ne možete u jednom danu sad vi odlučiti i reći ja ću promijeniti svoje misli i to je sad to ono. Ja ću sad misliti drugačije. To je trening. Dakle, da postanete svjesni da u stvari sve kreće od pitanja koja sebi postavljate, da ta pitanja moraju biti drugačija, da si osvijestite kad se uhvatite da ste si postavili pitanje zašto se meni ovo opet događa, da shvatite da je to u stvari nekonstruktivno pitanje i da se zaustavite. Kontroliranje vlastitih misli u stvari znači osvještavanje vlastitih misli, da budemo više prisutni sami sa sobom, da, kako bi se reklo, sami sebe više slušamo i kada shvatimo da činimo nešto nekonstruktivno, da se zaustavimo i ciljano okrenemo misli u drugom smjeru. Misli su te koje vam stvaraju određenu energiju, odnosno vibraciju, tipa i od kojih ovisi akcija koju ćete poduzeti. Dakle, ako ne radite prospecting ne radite zašto? Ne zato što nemate vremena, nego zato što se bojite što će vam netko reći, imate strah, nelagodu i sve ostalo. A otkud ide ta strah, nelagoda? Dakle, to su emocije koje osjećate. Otkud idu? Od vlastitih misli. Što ste mislili? Pa pomislili ste, joj, sad će meni sigurno neko reći, jesi ti luda, jesi ti normalna i tako dalje. Ili, dakle, ako promijenite misli i razmišljate u smislu, ok, ja sad idem, zadatak mi je pronaći osobu koja onako želi drugačiji život, kojima ću pomoći da promijene život. U drugoj ćete biti energiji, u drugoj ćete biti vibraciji. Dakle, osvijestiti si te misli i kada mi netko kaže, dakle, ok, ja jesam bazno optimista, ali ja sam odabirom optimista u velikom broju situacija. Dakle, ja jednostavno odabirem u određenim situacijama tražiti, kontinuirano tražiti nešto pozitivno u toj situaciji. Dakle, to je odluka. To nije nešto što, evo sad to, ja čekam da mi se dogodi, da ja postanem optimista, da ja, ne znam, promijenim svoje misle i sve ostalo. Znači, to je nešto što ciljano radimo. Kada mi se dešavaju teške situacije, ja odlučujem u svakoj toj teškoj situaciji pronaći nešto, neku mrvicu koja je pozitivna. Pa makar to bilo, ok, ova katastrofa mi se dogodila jer nešto moram naučiti iz nje. Ok, Falamić, sad trebaš prerasti sebe, nemam pojma još što je to, u kom smjeru trebaš krenuti, ali ok, skužit ćemo, nadrast ćemo ovo,
zato mi se ovo dogodilo jer moram postati druga verzija sebe. Takvo razmišljanje će vas dovesti tamo kamo želite dugoročno, za razliku od toga zašto se ovo uvijek meni događa, uvijek meni, zašto ja uvijek ovakve stvari prolazim, samo meni se dešavaju i tako dalje. Znači sama ta misao da se samo vama nešto dešava, tu ste si pokopali zagarantirano, jer takve misli samo vas vuku dolje, uništavaju vam samopouzdanje i vi ste u začaranom krugu i tonete sve dublje i dublje. Dakle, mora biti odluka da u takvim situacijama kada se uhvatite da si krećete postavljati loša pitanja zašto se ovo meni dešava, jel? U stvari, ok, Falamić je rekla da to je nekonstruktivno pitanje, to nema. Dakle, to zašto se to meni dešava, u stvari je samo meni, jedan ja i sve ostalo i vuče vas dolje. Dakle, ok, krivo pitanje, ajmo pitanje što ja trebam naučiti iz ove lekcije. I to je nešto što će vas odvesti na drugu putanju. Dakle, svjesna odluka i svjesno traženje pozitivnih stvari. Druga stvar je koju predlažem da počnete raditi ako niste već, i osobno i ja imam izazov s tim, da se razumijemo, ne znam koliko ste vi uspješni u tome. Dakle, jedna stvar koja je odlika većine uspješnih ljudi koje sam slušala i pratim i tako dalje, osim što svi naravno imaju mentore koji ih vode i da im skrate put do uspjeha i svega toga što trebaju, činjenica je da uspješni ljudi, većina njih meditira. Meni je to, ja vam to ne mogu pisati koliko je to meni izazov, jer moj mozak je luduje. Meni sama pomisla da trebam nešto mirno, biti na miru, ja sama, ništa ne raditi, meni to tako gubitak vremena, taj kolega ko meni stalno metira da nešto radi, nekakva akcija i sve ostalo. Meditacija je upravo, joj je cilj to, šta? Da naučite kontrolirati vlastite misli, da ih naučite zaustaviti, usporiti, odnosno da ih naučite usmjeriti ka nečemu. Znači fokus je sad na meditaciju, fokus je sad na disanje, fokus je sad na glas koji slušate i tako dalje. To je u stvari trening kontroliranja vlastitih misli, gdje onda kada u meditaciji to uspijete, ćete lakše to činiti u životu, jer ćete biti svjesniji svojih misli i lakše ćete ih moći preusmjeriti tamo gdje želite. Znači, dobro, ja gluposti se sad pitanja zašto se meni ovo dešava. Naravno, da se desilo, moraš nešto i naučiti, ok, ajmo, što trebam naučiti iz ovoga. Dakle, meditacija, razumijem vas ako vam je to izazov i meni je, evo, zadnjih 10-ak dana zaista intenzivno radim na tome. Jedna aplikacija mi je pomogla na Google Playu, ne znam kako se zove, mogu pogledati, 1000 različitih meditacija ima. Dakle, zove se Guided Meditations. Dakle, 1000 različitih meditacija ima plaćena aplikacija, vrijedi svake kune, dinara, eura, marke. Nemam ništa od toga, preporuku vam dajem, jer sam super happy s njom, jer me natjerala da krenem to raditi. Dakle, ima zaista meditacija za početnike, minuta, 3 minute, vođene meditacije, imate i glazbu samo kad ste napredniji, birate si dužinu. Ono što iznenađuje, ima motivacijskih govora, ima puno Tonija Robbinsa, Les Browna, ima i Jim Rona i svašta nešto, da je tih motivacijskih govora, tako da meni je jako pomoglo da se natjeram da krenem to raditi. Znači, ok, ajde sad, Falamić, nećemo se zamarati da to treba biti savršeno, da tvoje misle trebaju biti super mirne, ajmo odraditi 3 minute svaki dan. Ili svako jutro kad se probudiš, da krenemo raditi jednu uplifting meditaciju. Tako da je super, jer se može pretraživati da tražite, ne znam, uplifting ili calming, i sinoć sam radila jednu meditaciju 20 minuta otpuštanja stresa. Zaista se čovjek osjeća drugačije nakon toga. Nije to bez vraga. Dakle, ti uspješni ljudi znaju to nešto što mi, koji još nismo tamo, ne znamo. I jednostavno moramo početi primjenjivati na sebi da bi nam se promijenio život. I kada smo mi smireni, kada mi kontroliramo misli, kontroliramo situacije, ne može nam se dogoditi situacija koja nas izbacuje iz cipela. Mislim, one se dogode, ali mi drugačije reagiramo na njih. Jer u situacijama kada ste vi u crvenom i titrate i dogodi se neka mala sitnica, neko vam je rekao ne, vi ste
izletili iz orbite i živčani ste, niste u stanju raditi 3 dana jer vam je neko rekao ne. Upravo je to razlog meditacije da smiri vas, da imate taj unutrašnji mir i da u stvari lakše se nosite sa tim izazovima koji su stavljeni pred vas, da lakše prerastete tu varijantu sebe koja ste trenutno. Tako da pronađite za sebe što vam funkcionira. Mislim, jako puno meditacija i na internetu i u smislu za vizualizacije i šta god. Toplo vam preporučam, počnite koristiti, krenite od minute dnevno. 3 minute dnevno. Dakle, dajte se u zadatak da ćete prije spavanja odraditi ili jutro kad se probudite. Baš sam s vama pričala danas na tu temu. Činjenica da u današnje vrijeme, dakle, ljudi su u prošlosti puno više meditirali. Puno više jer su radili aktivnosti koje su meditativne. Molitva je recimo isto meditativna aktivnost, naravno. I danas pričam s mamom o tome. Nas dvije smo vrlo sličnog karaktera i ono smo živac, što bi se reklo, vječno nekakva akcija. I ja kažem, daj probaj krenuti meditirati. I ona rekla, na prvu ne. I onda mi je rekla, kaže ona, ja sam sada, krenula sam heklat. Znači kukičat. Krenula sam heklat, jer kao nešto je tu, davno ona heklala i štrikala i svašta nešto. Kažem, krenula sam sada heklati i radi nekakve sitnice i super je to veseli. Kažem, ja ti mogu reći da to meni jako dobro ugasi mi mozak, jer moram se fokusirati na to. To je čista meditativna aktivnost. Dakle, heklanje, brojanje očica, praćanje skripta i sve ostalo. Dakle, svi naši preci u prošlosti, svi su nešto štrikali, heklali i tako dalje. To su u stvari smirujuće aktivnosti. Mi u današnje vrijeme ih nemamo. Ko u današnje vrijeme hekla? Jer svi lovimo trenutke u danu, kad imamo slobodno, volimo se na Facebooku i scrollujemo, trčimo tamo, trčimo vamo. Zato je važno da ciljano odabiremo te trenutke kad ćemo u stvari raditi na sebi da smirimo te misli. I super mi je bilo isto, dakle, s vama sam pričala danas na temu prehrane i utjecaja na zdravlje i tako svašta nešto smo pričale, gdje ona rekla u stilu, ona je prehrambenu tehnologiju u zdravoj prehrani cijeli život i mene izdrilala u tom smjeru i tako dalje, gdje ona baš rekla kao u stilu od psihe sve kreće, jer je ona shvatila isto kako vam je psiha stanju, da naravno to se rezultira njeno fizičko zdravlje. Ja sam se sjetila da moje drage prijateljice Ljiljane, koja je baš rekla, isto je koja se bori sa rakom dugi niz godina, sa karcinomom i napisala je na svom profilu, dakle bila nekakva tema prehrane, šta treba raditi, alkalno, ovako, onako, i ona je napisala sjajnu jednu rečenicu koja mi se urezala, rekla je karcinom ne uzrokuje to što vi jedete, nego ono što jede vas. Da nas ne bi jelo to što nas jede u danu, a svi mi imamo stvari, brige, račune, plaćanje koje čega, hoćemo li imati posla, nećemo li imati posla. Dakle, to su neke stvari na koje mi ne možemo utjecati, koje dešavaju se, razmišljali mi njima, ne razmišljali, razbijali glavu, ne razbijali. U stvari, briga je nesvjesno prizivanje toga što ne želimo. Zato je upravo važno da naučimo kontrolirati svoje misli, jer one su te koje nas izjedaju, one su te koje nas čine nesretnima, one su te koje nas čine bizarnima, jer puno je ljudi koji imaju puno manje na ovom svijetu od nas. Sjetite se samo Nika Vujčića, dakle, i to je čovjek koji je ispunjen i zadovoljan. Dakle, nije to što ga okružuje, nije to njegovo tijelo, nego njegove misli i to što se on posložio i zahvalan je za to što ima i naučio je svoje misli usmjeravati na ono što je pozitivno. To je ono što donosi zadovoljstvo sve u životu, a kada ste takvi, naravno da onda spontano privlačite i druge osobe oko sebe. Tako da nadam se da vam je ovo koristilo, počnite, primijenite, krenite od malih koraka, krenite, mali koraci, nemojte raditi 20 minuta meditacije ako niste nikada, odradite 3 minute, nekako se nađete u određenu meditaciju, možda nečiji glas vam neće pasat, nečiji hoće, jednostavno probajte. I pronađite to što vam paše i radite to. Tako da, nadam se da vam je koristilo, primijenite. Ljudi, radite na sebi, to je poanta kada prerastete sebe, prerašćete i svoj trenutni biznis, znači biznis će biti samo posljedica toga tko ste vi postali u međuvremenu. Primjenjujte ovo što vas učim, moj cilj je vaš uspjeh. Ljubim vas sve i uspješan dan vam želim. Ćao.